وَتَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Andan kiyinki da İslam'da en jakşı amallardan salam berün. تَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ. Bilsen, tanısan, tanıvasan da salam berişin gerek. وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Bilgen adamına da salam ber, bilbegen adamına da salam ber. Buna oşo menen adamların jürögünde ne olur? İslam'a ola mahabbat. Assalamu aleykum desen bazı adam yumşaydı. Uruşup atkanda da assalamu aleykum, maşineniz bir urup alganda da assalamu aleykum dep düşüngele. Jini gelip atkan başkaça bolat. Sebebi salam men saga salam berip atam. Allah'tın tınçlığı jana berekesi saga bolsun dep girip ne kılabız? Salam berебиз. Emi salam berүүnүн özünçe adepleri var. Salam bergende kapırlarga assalamu aleykum de salam berbeybiz. Alarga ne deysiz? Eğer de mümkünçülük bolup kalsa salamatsızbı deybiz. Yoksa arvаңыз деп koyarız. Yani tengirçiler jakşı görən söz var mı? Arvаңыз деп. Oşolarga aytıp koyarız. Yoksa tengirçi menen görüp kalsak şolar arvаңыз desen öyle süyünettir. Alarga assalamu aleykum degen bolbayt. Alarga Allah'tın tınçlığı, jana berekesi, rahmatı bolsun dep ayta albaysız. Alar özü kapır bolup atsa. Demek salamdı musulmandarga beriletken. Salamdın dağı adepterinden en birinci salam bergen Allah Taala'ga süykümdürök degen hadis var. Salamdı birinci bergen adam Allah Taala'ga süykümdürök bergen birinci assalamu aleykümde birinci salam berip kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girgende daim birinci salam berişken. Sahabalar degiçen assalamu aleykum deşken. Emi salam bergende dağı salamdın 3 türü var. Assalamu aleykum, assalamu aleykum ve rahmetullah, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Her bir nesesine ondan soğuk koşuluveret. Assalamu aleykum. Bu ne? Allah'tan tınçlığı jana salamı sizge olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi. Allah'tan rahmeti mehrimi sizge olsun. Ve barakatuhu. Jana Allah'tan bereketi sizge olsun degen. Bu ne? En jakşı salamdaşu. Biroq bizde şunday bir neme bolup bizdin kudullar jana başka biröler jana kinolarda birölerde şılыңдарына barakatu dep jana salam bергende jönle salam berbeysiңби degende kılıp. Жоқ, бұл İslamдағы негизги эң İslamдағы jakşı amallardan. Аны şılыңдабаш керек. Манисин түшүнсөң, антип şılыңдап айтасың. Salam bергенге эч качан şılыңдабаш керек, жаман сөз айтпаш керек. Аллахтын саламы, берекеси, рахматы сага болсун деп болсо кандай жакшы нерсе, ha? Anan soğuş bolup atkан жерде дагы assalamu aleykum de salam berilbeyt. Palestinalılarga, İsrail'e karanda assalamu aleykum de aytbayt. Je bolboso musulman emeslerge salam berilbeyt. Salamdın dagı adepterinden uygo girip kelgen adam, oturgan adamlar emес, girip kelgen adamdın salam bergeni adepke jakыныраак. Girip kelgen adam birinci salam aytsın. Soğuk көп болот. At minip turgan adam jerdege salam aytsın. Sebebi at minip turgan adam jerdege mындай жөгөттөт да, üstömdү kılbasın, birinci salamды şol aytsın. Ildıydan çıkıp ketetkanga üstü jaktan düşüp keletken adam salam aytsın. Bul dagı salamdın adepterini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da salamdın adepterinden salam bergende Peygamberimiz oşol kolun tartıp olmanca Peygamberimiz kolun tartып emesken. Бұл адамдың ошого ихтимам, көңүл бурганdığı. Учурашканда митип учурашып койгон, бет көзүнө карап, бет жүзүнө карап анан салам берет. Мындай болуп, жанагы көчөдөгүлөрдөй эмес, колун кармап, жүзүн кармап анан салам берилет, баягы колун кысып деген. Ал эми эки колдоп учурашуу исламда барбы, жокпу? Эми бул биздин салтыбызда бар. Emi gevurkiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Bir sahabaga ilim үйrөтүп atkanda at-tahiyyatı үйrөтүп atkanda Peygamberimizin şonun iki kolun karmap turup anan keyin at-tahiyyatı үйrөткөн дейт. Биздин Орто Азияда эки колдо учурашуу адептен деп айтылган. Эгер bir adep боло турган болсо, ал исламга каршы келбей турган болсо, салам алейкум, келиңиz. İslam'a karşı gelbey turgan bolsa, anı tıyı durus zarlı emez. Anan dağı bir ereje var.